Croeso i Rebecca's Drag Race. Rwyf wedi casglu 4 o fy merched pwerus I helpu brwydro yn erbyn y coronavirus ac edrych yn sicnin wrth wneud hynny. Dwi'n meddwl fi 'di meddwi, achos fi'n gweld 1, 2, 3, 4, 5, 6 foot between us. Hi, fi 'di Diana Meters, ond allech chi galw fi'n Di. Mae pawb yn cadw eu pellter cymdeithasol o fi. Probs achos dwi'n arogli fel ham. Now from the top, make it drop, better wash those hands. Haia cariadon, fi 'di anti-bac. Rose to fame ar yr app TikTok ar y debut song fi, Wash Those Hands. Now from the top, make it drop, better wash those hands. Grab some water and some soap, better wash those hands. I'm talking Bark in his house, anti-bark in his house, anti-bark in his house, anti-bark in his Oh, ti ar mute, love. Oh, sorry. Fi di share screen. Look at my PowerPoint. Cefais i'r ysbrydolaeth yn benni gan the one and only Zoom. Mae Zoom yn meddwl lot I fi gweld dwi'n actually gallu hynnyeithi gyda fe, achos just fel y cyfarfodydd, dwi hefyd yn para 40 munud. Na, excuse me, na, paid y ffilmio fi please, mae hwnna'n erbyn hawliau dynol fi. Excuse me, stop filming. Fi di caran heb for God, a fi di dweud wrth pawb ar Facebook sydd chi gyd discriminato ni. Ooh, love! Brenhinesoedd Cymru. Croeso I Rebecca's Drag Race Season 2. Oherwydd sefyllfa y coronavirus, mae rhaid I ni stopio ffilmio ar unwaith. Felly, sachet a we. Reveal. If you can smell my ninja, you're way too close. So, dyna ni nôl. Diolch byth. But from the top, make it drop, you know how it goes. Mae gyda fi miliwn o streams ar Spotify, iTunes a YouTube. So basically, fi'n rhy famous I fod ma, ond yn neis I wneud tym bach o charity work yna. Mae share screen yn ôl, a dwi wedi cael upgrade I Zoom Premium. That's right, you're actually been in ages, and mae gen I new features, bit of Botox, bit of filler. Oh, mae di colli connection. Ooh, love! Fy mrenhinesoedd croeso nôl. Yn anffodus, ni gall caran heb fogod dod yn ôl. Nath ni testio'n positif am y coronavirus. Felly, rowch croeso I frenhines newydd i'r cystadleuaeth. Freich Lynn. Neu jyst y freich fydd yn brif arw I ddigorffyn gyda ti. Felly, rynwau yr wythnos yma, yw lockdown vibes. Mae ysbrydolaeth yn fy whisky wedi dod o failed attempt at a lockdown haircut. Been there, done that. Ooh, dwi'n lladd 99.9% of germs. Gyn bydd rhaid I chi wneud I roi pump I fi. Obvious choice yw outfit fi, reality y cyfarfod Zoom. Hynny, fi'n edrych fel fi jyst I dod oddi ar y runway o'r bedding section yn Home Bargains. Diolch merched. Dwi wedi siarad gyda'r beirniad. Cech y drysau, ond agor ffenestr am ventilation. Freichlyn. Side effects may include pen tost, teimlo'n flynedig, a pwsi sydd ar dan. Llongyfarchiadau, wyt ti wedi ennill wythnos yma. Anti-bac. Mae desanitizer wedi golchi ffwrdd y tam, ond wedi amddiffyn fi rhag lledaeni'r feirws. Ti'n saff. 2 meters. Yn ôl Llywodraeth Cymru, does dim angen cadw pellter cymdeithasol o bobl sydd yna un bobl a chi. Rwyt ti'n saff. Share screen. This meeting is now being recorded. Gallu ti gwylio hwn yn ôl oherwydd ti'n mynd adre. O, helo. Share. Share. Ti'n gallu clywed fi? O, ni di colli chi bles. Felly os na allech chi aros adre, sut y gallwch chi garu Cymru?